ikaze nanone muri update sahingi aho bimaze kugaragara yuko ASM 23 isa nk'yahinduye umuvuno magingaya ikaba ikoze tombe mu gice cyerekeza muri Nord Kivu muri teritwari ya Walikale. Byifashe bite, bimeze bite? Ni ibikorwa bikomeje kugenda bigaragaza ko ino teritwari ya Walikale ikenewe bidasubirwaho n'irihuriro rya ASM 23. Uramenya uduce bamaze kwibikaho nyuma yo kwirukana bamwe mu bawazarendo ndetse n'aba FDLR muri ibyo bice. Ibi bikaba byatumye abavanywe muri ibyo bice bahise baganirizwa na komanda wa FARDC uyobowe biriya bice bya Walikale, ndetse anavuga ko bidasubirwa bagomba gusubiza inyuma ihuriro rya FCM 23. Birakaze, birakomeye mu bice bigiye bitandukanye aho magingaya. Nakubwira ko bikomeje guhindura isura mu bice bigiye bitandukanye. Mu nkunde rero tuze turebe akantu ku kandi tumenye uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye haba muri Sud Kivu. Turebe uko byifashe. Ku murongo wa telefone turi bwakira umuroko informa aduhe ijo need, ariko magingaya amadubu n'intare yatanze imburo cyangwa amakuru avuga ko nta mu FDNB cyangwa nta musirikare w'ihuriro rya FARDC abari bose bazongera kujya muri kara gace ka zone ya Minembwe ngo batahe amahoro. Bikaba bitangaje nyuma yuko n'ubundi bakomeje guhura n'uva gusenya rw'amadrone, ariko ukabona yuko nabo iyo hagize umusirikare cyangwa ubarwanye cyangwa n'akagara ubu magingo yabashyizemo n'utugara, harimo bamwe bo mu bice byabo cyangwa bene wabo bihinduye utugara ku rwego rwo hejuru. Bavuze yuko uwo ari we wese uzongera kwinjira mu butaka bwa Minembwe zone bazajya bahura n'uruva gusenya. Impamvu bayitanze ni iyihe nabyo uramenya uko byifashe. Ni mu nkunde rero tuze turebe page nshya ndetse n'ibigiye gukomeza kugenda bigaragara muri ano masaha n'ibikomeje kugenda abikorwa ku ma operation agiye atandukanye. Kangushimire mwifuriza amahoro y'Imana yo hasi bo kubana natwe. Ikindi nawe ukiza bwa mbere nta kintu usabwa uretse gukanda subscribe, bityo ukinjira mu muryango mugari wadema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ku murongo wa telefone rero tutabatindiye, reka twakire Bwana Bizima ahite atubwira uko situation ihagaze. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Yes, biravugwa yuko AFCM 23 yafashe agace ka kamwe muri groupement ya Ikobo, aha ni muri teritwari ya Walikale. Mu minsi yashize mbwaga yuko bari gukora deployment mu bice bisatira ibi bice, aho ngaho ko zikorera za Masisi. Magingaya byifashe bite sayingi Bwana Bizima? Ni ikigaragara ni uburyo ubona ko iri buze kujya igenda nigarura uduce twinshi, kuko hano hantu nta gace kamaze kongerwamo ingabo cyane uruhande rwa M23, kandi ubona ko ari agace kagwiriyemo cyane FDLR ku rwego rwo hejuru. Izigenda zituruka muri Masisi zose zititse muri izi nce za Walikale zigabana na Masisi, ndetse ubona ko nabo ubwabo bari kwiyegeranya cyane muri izi nce za Walikale, mu buryo ubona ko hari umusada bari guhabwa na FARDC wo kugira ngo babashe gusa naho bahangana n'ibitero bya M23 bishobora kubagabwaho, ndetse kandi ubona ko nabo bafite umwanzuro ko bafite gahunda yo kugaba ibitero kuri M23 cyane. Ubona ko amaze kwibikaho ibikoresho bihambaye birimo imbunda z'umusada zikomeye ndetse n'imodoka nshyashya bagiye bahabwa na FARDC zigera mu 8 za Land Cruiser. Rero aka gace ni agace ubona ko kagiye kuba zone y'imirwano cyane, bijyanye n'uburyo ubona FDLR zagiye zitsindwa muri Gatoyi mu minsi itambutse, nyinshi zagiye zikora close yo kuzenguruka zikinjira muri Walikale mu buryo bwo kugira ngo zikore force iri hamwe ishyize hamwe, ariko ari so nini cyane ku buryo bagiye kujya bagaba ibitero byinshi. Bo banatangiye gufata imyanzuro banavuga ko bagiye kugaba ibitero ku buryo iyi Masisi bashaka kuyisubiza ndetse hafi ya yose. Masisi uduce dusa nkaho turimo FARDC wenda ni duce. Walikale biravuga yuko hari mu duce ihuriro ry'FCM zimaze kugenda rifata. Mu bigaragara urabona basa nkaberekeza he Bwana Bizima? Ni ukuvuga ngo ntabwo M23 irinjira cyane muri Walikale ku buryo ikwira mu duce twinshi, iracyasa n'iri mu rugabano, kuko nk'iyi Kobo
ikora kuri Masisi ntabwo ari Walikale yo hagati, ubona ko rero byanze bikunze icyerekezo cyabo iyi kwaliti ishaka gusa naho igikumira, kuko ubona ko iteka ryose badakenera ko iyi M23 yinjira muri Walikale, cyane cyane FARDC. ariyo mpamvu ubona ko amakuru ari yuko bahawe ibikoresho, imbunda z'imisaza zigera, uko bavuga ko buri unit imwe igiye igira batayo, igiye igira imbunda z'imisaza zigera mu 9 nshyashya bahawe, kandi hari amabatayo agera muri 4 ayobowe n'abayobozi ba FDLR cyane bazwi nk'abadominiko, ndetse nk'abariya bose bari guhangana mu gice cya Gatoyi, benshi bagiye basa n'abakora amakoroze berekezayo. Rero ni uburyo ubona ko FARDC yabifashishije, mu buryo ubona ko operasiyo zayibanye nyinshi ntanga bifite ishobora gutanga muri ibi bice nka deployment zabasha kurindwa n'ingabo za FARDC, kuko ubona ko hari ibyuho byinshi cyane FARDC yabaye nk'aho itangiye nayo kuburamo mu gihe iki kibazo cyari gifitwe na M23. Yes, nibyo biravugwa yuko habayeho guhabwa imodoka, ariko bagabye ibitero muri ibyo bice bya za Masisi, birangira izo modoka zatswe na AFC zibatse, ndetse n'intwaro mu mbunda babahaye ngo bacyuye imbunda imwe bacyura n'imodoka imwe. Ibyo bigaragaza ko AFC yamaze gushinga ibirindiro bikomeye muri ibyo bice. Urabona Walikale hatagize igihinduka bitewe wenda n'imbaraga cyangwa n'imbaraga uri kubona ziri aho ngaho muri ibyo bice na deployment za ihuriro rya FC bafite, bashobora kwerekeza Walikale bakaba bakwavansa urugamba bakifata n'utundi duce. Iyi niyo ntego M23 ifite yo kuba ishaka kwinjiramo neza, ariko FARDC ibarebera hafi cyane, kuko ibi mvuga ni itangazo basa naho ryagiye ryigambwa cyane yashyizwe na FDLR, bo bavuga ko ku itariki 25 aribwo iyo operasiyo izatangira, kuko bagisa naho begeranye ingabo zivuye hirya no hino, kandi ibi bikoresho bishya bivugwa zirandukuru z'8 n'izi mbunda 9 kuri buri unit babonye ni izatanzwe ku gishamunsi cy'ejo, ntabwo ari izigeze zijya mu mirwano. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bishya bari gutegura, ariko igitero cyabo cyo bateganyije kuri tariki 25 gishobora kuba cyangwa se n'ikibe, ariko ibi bikoresho babihawe ku mugaragaro, ku buryo ndetse hari na benshi bafite amafoto yabyo, kuko hari aho babiherewe, kandi ni ikibuga gikoreshwa mu buryo bwo kukifashisha muri Walikale gitoya cy'indege zagiye bizanwaho ibyo bikoresho, ari naho bagiye babibonera. Ariko baracyafite ikibazo cyo kwihuza bijyanye n'uko bamwe bari guturuka mu nce za kure, ndetse ubona ko n'amayira ari ikibazo, banatinya ko bagomba gutegerwamo ambushi, kuko ubona ko aya makuru ya 23 iyafite yose ku gihe. Yes, mu yandi makuru umuvugizi wa AFC mu bya politike Lawrence Kanyuka yongeye gutangaza ko drone zikomeje kwibasira mu Minembwe, ndetse zigasenya ibikorwa zigahitana n'abaturage batari bakeya. Izi drone zikomeje gukora udutendo muri biriya bice, ndetse bikaba byagarutsweho na Lawrence Kanyuka, aho yatangaje ko ubu bwicanyi leta ya Kinshasa na FDNB bari gukorera abo mu bwoko bw'abanyamurenge ari indengakamere, nyamara ibi bintu ntibiri kugenda bitangazwa nk'uko bagenda babigaragaza. Ariko biravugwa ko amadubu batangaje ibintu bikomeye cyane, ndetse bavuga yuko muri ibi bintu byose biri gukorwa bitari buze guhira iri huriro rya FARDC nabo ikibateje ikibazo gikomeye cyane, akaba bakomeje kugira umwiryane. Iriya zone ya Minembwe iri kuraswamo mu basirikare bagaye ibitero baciye ubutaka, akaba ari niyo mpamvu bagize ubwoba bwo kujya kugabaho ibitero, bitewe n'uko ugezeyo atagaruka, nk'uko amadubu n'intabire zarahiye ko nta mwanzi uzajya mu Minembwe ngo agaruke amahoro. Iyo niyo power bafite kugeza ubu. Ni nayo mpamvu ubona drone zikomeje kugenda zikora udutendo. No muri iri joro rero ryo kuri uyu wa gatandatu, ubwo ni ijoro nyine rishyira ku cyumweru, rishyira tariki 22, ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa biravugwa ko n'ubundi
zakajije umurego mu bitero by'indege zitagira abaderevu z'ubwiyahuzi. Izi ni drone za kamikazi zangije ibice bigiye bitandukanye hano za Karingi na Mikenke na hafi ya centre ya Minembwe. Ibi bikaba bikomeje kugenda bigaragaza ko ihuriro rya FARDC rikomeje kugaba ibitero karundura zikoresheje indege bitewe n'uko magingo aya ubwirinzi bwa Minembwe bukomeje kuba ikibazo. Bwana Bizima, urabona yuko muri ibi bice bya Sange nta drone zijya zihacaracara. Ni iki kibura ngo bashyire ubwirinzi muri zone ya Minembwe? ni ikibazo ubona gikomeye cyane, ndetse bamwe bagiye banabigarukaho bavuga bati ko muri Uvira ndetse n'Ipreme de Rusizi nta drone, ati kandi mukaba mwari mwatanze icyizere ko ubwirinzi buhari muri Uvira ari ibintu bishya. Rero ubu drone ziri gukoreshwa zishobora kuba zirimo zituruka muri akisi ituruka hirya za Fizi, ubona ko byanze bikorwa ntabwo bari gukoresha iki kirere cya Uvira. Gusa icyo wakwibazaho, wakwibaza impamvu mu byo bategura byose hadakoreshwa uburyo ki haboneka ubwirinzi mu Minembwe, kandi ubona ko hari ikibazo cyane cy'abaturage bakunze kuraswa bikomeye, ndetse ubuzima bwabo bukahatikirira. Ubona ko byari bikenewe kuruta ibindi byose bishoboka. Ni ikibazo gikomeye, kandi ubona ko byanze bikunze na FARDC ndetse n'u Burundi ubona ko bakunze kugaba ibitero mu hariya mu Minembwe, babizi neza ko nta bwirinzi buhari, kuko ubona ko niho hantu bibasira cyane bikomeye, ndetse ibintu bya buri munsi, ku buryo ubona ko ari ibintu bibangamiye abaturage bahari, umutekano wabo bwite, ndetse n'ingabo zaba zifite amadefense hariya mu Minembwe ku ruhande rwa M23 ndetse natwirwaneho. Yes, Bwana Bizima, mu yandi makuru biravugwa yuko umutekano ukomeje kuba ikibazo mu makaritsiye agiye atandukanye, bitewe n'uko hakomeje kugenda hagaragara bamwe mu bahungabanya umutekano, kandi akaba ari mu basirikare bo muri iri huriro rya AFC M23. Babigejeje saa iyi ngiyi amakuru ufite muri ano masaha asatira y'umugoroba byifashe bite? Ni ikintu gikomeye, ubona ko M23 yahagurukiye cyane, ku buryo umunota ku wundi rwose nta muntu n'umwe wayishira, nta n'uwo wagirira impuhwe babashije gutahura ayo makuru bijyanye n'amakuru agenda atangwa n'abafashwe, ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bagenda batanga amakuru, kuko ubona ko harimo ababa muri uyu mutwe wa M23 babasha kujya gushaka amakuru ku baturage, cyangwa se ukabona hari ayo ubwabo batanga kandi agenda akagera kuri FARDC. Rero uwo batahuye n'icyo wese ntabwo babasha kumubabarira, kuko ubona ko ari ikintu bamaze gushyiramo intege cyane kandi mu buryo bukomeye, ari byo ubona ko ahantu hose hasa n'ahakekwa ko haba hatanga amakuru kuri FARDC ndetse na FDLR mu bice ibyo ari byo byose. Urabona ko bahagurukiye nk'ubu muri izi nce za Rugari, urabona ubusa n'usatira hafi ya pariki ya Virunga ndetse n'izi za Sake. Umunsi muri iri joro ryakeye guhera mu masaa 8 z'ijoro, ni ikintu bateguye kandi cyari kirimo imbaraga nyinshi, ubona kiri kujya kibaho cyane ku ruhande rwa M23, bagatungurana cyane bakagikora mu buryo bw'ibanga, ariko ubona ko kiri kubyara umusaruro cyane, kuko muri ibi bice n'ubundi mu buryo bwo gutungura abaturage babashije gusa naho bafatamo FDLR 5, ndetse habonekamo n'intwaro zari zibitswe n'abaturage mu bice n'ubundi byaha Rugari. Ubona ko utu duce twose byegereye pariki ya Virunga gusa n'utwitaweho, kandi bigaragara ko bagikomeje, kuko amakuru ahari nuko n'umunsi w'ejo bizakomeza mu tundi duce, ariko batabasha gutangaza kuko baba basa n'abatanze amakuru. Rero ni igikorwa ubona ko bari kugikora mu buryo bwo gushaka umutekano ku baturage, no gusa naho barimbura ibi bikorwa bya FDLR muri bino bice, ubona ko yabaye nk'aho ihigarurira yahagize indiri cyane yuko bahorozaho urutoki abaturage bo muri ibi bice. Yes, nibyo, nubwo turi muri zone z'intambara, biravugwa ko i Bukavu hari ama etaje agiye kuzura akomeje ibikorwa, ngira ngo yagiye agaragara ku mashusho agiye atandukanye,
bisa nkaho ibikorwa remezo bikomeje kugenda bikorwa n'iri huriro rya AFC M23. Ngayo nguko rero nuko byari byifashe. Updates zacu nizo, twongeye tuze gusubira muri updates zacu zitaha. Bwana Bizima, reka tugushimire, tukwifurize kugira umugoroba mwiza. Yego nawe. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka twifurize kugira umugoroba mwiza ndetse no gusoza weekend nziza. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.